Kublai pi waro ngau rikut peren u kandidat yang ke Congress Party naga khatlei saphai saksnyang District Council constituency. Kam wi nigi candidate ujele yakni election emo ye katu kani teli kitong ko bo hakmat. Kawenang kong do to halor ka khandau ko chia. Hakajing cham ko yonga lene hakajing yo ko yonga. Ka ain lene ka kendon haya to wa ka khandau ko chia ko yong I hapo ka District Council kat kam wa pengkop bore ka dang man ko ko telot. Kam gunuksa hawile I ye ke land holding certificate lene hawile I ye ka patah hali ki yong I chamiwa dangbun ki kenrum ki kenram lene ki jingduna hapo ke council. Kam gunuksa hawasu ye ka baistam hapo ke council. Chamu to wa hab yenyi do lani wajrong hab I wo pelut ye ka por ko slam. Ne pa hadu kat ni mule ki da ka system ko thme ko khut ki ka digitalization lene ka computerization. Ndai dang le I dang a ki ye ki slip da ir kwam tho. Ta halor kani kanong rem emo ye ka thong wo penchina chuchu lene wo pengklan chuchu ye ki kendon ye ki ai ha kuwa open sting yer kwam krek kam hapo ko council ha kuwa ki pai ba ki wo kwa u apply ye ka land holding certificate lene ko kwa apply ye ka patah hali lene wat ye ki vi ki jing tho ye ki ulai langba ki common service center lene kita ki thau online ki em pun hajan chnong yong I ne pha kat kamu ya kajuk kat ni I am kami wo yobot ya kate ke perthai theme ko man ke digitalization ka kwa open source chuchu open smart chuchu ye kom krekam chuchu emale ye ka thong ha kwa uthau ikilat kuluti langba ki kendon ki ain hapo ke council ha kwa upengklan ya ka senchar ke khadar hapo ke district council kamjo upengklan ya ka senchar ke khadar ha ka dorbar elaka lene wo epor chuchu ya ka dorbar elaka lene ki dorbar chnam khnangwa ka imlang ka salang pyong I kate ka senchar ka khadar pyong I kamwa yo I nadu hentai yuman ko scam ka jaj bru yong I yuman ko ne ko sa hai jo epor la syaw ka ni ko por uang wa ka district council em ko katu ka ni teli ki department kam ka department ko khut ki ka market department lene ka ti department he yato wa ki yaw ki hat ho tip chie wa hapo ka district council mye I wo kular ya ki khenro do kam do jam uang I wo uthong khi na hanre hakajing yo ki yong asemen hakajing chem ki yong asemen ye hi u yarap ya ki khenro do khi do khan dewo pengku chuchu I ya ki kamreng lengba ke ni ke department ku anggi ke market department hakwa open klan chuchu I ya ki yaw ki hat kamtam haki than border khnang wa lengba ki ni ki yaw ki hat ki nong chong chnong yong inadu ki manbe ki manpa ki khon khenro ye ki u yo lat wo kwamai lene u im jak po lene wo yen hei ki jak yong ki ta hai joy por snyaw le u ong wa da to ka por ye ka council wo bo na I ye ka wholesale market lene ka te ka yaw dailang ne ba dew em ye ka ni ka yaw dailang kini ki bru ki wanted ye ki marap yung I ko nabar mye ki lene myo lat ki wo khnyot jubor lene wo penjam dor ye ki marap ki mariang ki wa ki bru yang I penmi ki kam usuro usin ucermet ne ba ile wang ngam te kat kam ko man kat te
Chiamwa usuro, ucermet, usin, wa kiwi ki marap, wa ki bruyong i rap ki lene ki nong chong i rap ki, chiamwa kadoari to da bok chwa da kitai ki wan thiet na nei. Ta na ketika dau em kam ya i wu emmi ya ki kendon ki ai hakwa u penchnai lengba ke market department khnangwa ki nong rep yong i yu yo ki ya kala hakwa u penmi cucu lene yu man kate ke kamreng yong ki ke waku chkmat ku myo ki vituan ku chim kebu ya kador te joi porle snyawa untuk dukat ye ke kamrep cucu emile ye ki thau ki pau nam hapo kani ka konstituensi ki i kamu nuksa kam ke sapai ke yoksi lene kini ki than ku em harut ke wa kupli lene wat na ki than ku em harut mentang iye i wo thau ye ki lat ki luti wo kamno wo pengku ye ke kam jungok ke lene ku ong ki ke tourism nei ba lengba ke jing pengku ye ke kam jungok ke perthai ki khenro yong i dau yo ki ye ke kelat ke luti hakwa upamai jakpo lene im jakpo na ke tu ke kam ke nuksa ye ki uchna ye ki kenja homestay lene ki thausa ye ki bru ke wan nabar hejo e por ye ku man kam ki tour guide lene kita kinong ya luti ya kinong wan jungok ke kani le mani ko ke wi na kalat ko wa upamai jakpo ki khenro byong i ki wadok ki dokan kadu gamte ngasnya halor kani ke kam jungok ke perthai em kam wo penmi i ya ke department hapo ke district council pukut ke tourism department khnang wa kini ki ki uro yuman ki ulai bai ki ulai renti sausi wang wa kat kam man hikate hapo ke council chiame wa emi sibun ki jing duna lene ki sibun ki jing tko haki department ko pair yeu cham wa hapo ke education department man ko kuda herdor ba kat kamu man kate to cucu emle gi department ki wada cha pendo kam ke fishery department wa ki vi department hapo ke council tengah ke jing snyau ku yonga wo pengku lene wo pengkup bor ya ke district council em kami wo bok cucu ya ke department ki wo pair we wa hejo ipor wo thok le ye ki lat ye gluti wo chna ye ki kendon ye ki ai ha kwa u yo e wo pengku cucu ya ke imlang ke salang pyong i we hejo ipor wo pende wo pensa ya ketika ruti ke rustor pyong i koman kawina kamat ku em kam do hapo ke council kam gunuksa emle ke jing tmu hakwa ke council lene ke district council ke yong i happy i wo thop ye kalat kuluti wo kamno wo penyo i ya ke schedule tribe certificate cha inong chong chnong yong i ta halo hargani le man go ku em kam ba hakwa thop i ya ki kendon lene wo pengklan i ya ki kendon i ki ai ta khado hagani ko por snyao nakaliang piong ai emo ka thong hakwa pengkup bor biang wo pen scam biang wo pengklan biang sa chisien ya ka district council kat kam wada pengkup bor ka hapo ka sectional da kariti senchar lene ke constitution yang keri India kubles pun kadu kamte halor kini ki thong ki yonga ki udah bo hakmat kwa o upen che chi ki pai ba wanga ye nyo ha kanong rim
wo plam nei benta ka hok ke yong upai ba hapo ke konsul we hajo ipor wo khain ko ro lene wo bo wa ya ka jaj bru hikmat we wo ai chwa ya ki vi tuan ki jing mentoi chaden halor kani knong rem kerpat ya ki nong chong chnong yong be khatle sapai sa sneng district council constituency wuro kawi usnyaw pha pi wo kurchan tli usnyaw pha pi u e yanga ya ka vote share ke yong pi dewa chon pi ya ka chap ke yong pi ha ka symbol yong ka ti khnang wa kini ki jing angnot ki jing thrang ki yonga yu ye ki upen pau prathai nga to u candidate o wan na ka long yung ko do kerpat hakani ka por ya ki nong chong chnong yong ka khatle sapai sa sneng district council constituency nadu ki manpa ki manbe ki khon khro khulot siapa jet yanga siapa penjob yanga daka jing maya hakani ka por khut yepi kerchan yanga daka jing maya ladanga job ngale usuk lianga yepi daka jing maya lada kinong chong chnong penjob ki nga kani penyoga wa ka jingjob ki yong i to percha ya ka spa ko bum hak ka jingjob ki yong i to ka jingjob yong ki kop chiliang ki sam chiliang ka jingjob ki yong i to ka jingjob yong ki warap ki wariang ki ki melas ngi ku bless bu